warekire amazina ngahandi yo munyankore nanda kubashobora je mureke kumukonfizinga binyo bintu bajya ngo yo muganda amanyori ki manya biki yo mukiga no nyankore rumugamba warekire kamaze nimukamo hato hano gambo ruganda no bano ndakutubuzabuza kamikiraga kose ruganda ati story ina ni korete ya watandika ya ati tugabira amazina genge nyonje munyankore umuntu okuzarwa kiruhura dadi wanje niho bakubera abantu bacuruhurana umugamba ki siza pro representing turarwe mamba abantu abo nibo bokumanya wacenga so nibanyeta Ndiamba Suzariyo Ndiamba Suzariyo iki Ndiamba Suzariyo Ndiamuba hati nyona hora ngo Ndiamba Suzariyo Ndiamuba Suzariyo yes hati chikija kitakweta siza kaninde siza pro na bitakukwatara amazina ati no wabaramuka Suzariyo Suzariyo rya bidongo na mixing ngagezaho na ihamwi izina utwabe turiyo mu secondary bakambanyeta Suza wacenga nasanga Suza nariyo takora ki tagenda kuwana mikora yes ya kunka kurga karenkani nyenda kuba DJ abo kubankaza kwetegereza kurungi nasanga muzeyi wanje acharo aine araika ina sound byo muri babiri sound bakuba kugenda mabaga nkebye nakura ndiko bimanya atwaye twavuze amami natujya ngo ko no giro abo bayawe mu like P6 kana tanche kubasa kuza ahantu bakantwara nyenka okatere bidongo nkatere bidongo konka ubwirobwe okwa twanteza CD ebikabitakizere bingi bikabize konkito tukashitaka bifunire chance yo koraki yo kubikozesa yes ya hato bine mu bwijiri kageza unabifuna so ni yeje story ya mpora so kat okutandika gukora nakakuba DJ kwarebera dada nakadada nanka kitekateko cyo kuba DJ kijaho ninga hino wabiro yewe kandi mbikunda kurga karenga ati no nkureberaho konka kutwabire tuba turi nkayisomero twaza karu music usanga ninye nukuba yaringa abo kujya muzeyi kuyabire na ine sound ejo akaine mwecho bakwe ubwa makanika kana bikanika kanda ebikubabire wakanta so kamba myeni wono yekanipire bya ya ukuba nanye kunagire nyoki nasomere cyenyini kunagiye kutandika kusoma nkagenda kusoma okubikanika tukubitera bacenga ati no yaho shomire rya bitabijiza wakwate bitawo wabito mbido ati kiri kite kunarigira senior 4 nazo mu senior 5 nkana tam 2 aza mzee yafuna accident sorry ebuntu yesente byakora ki byacendera byayecanga nasaramuko kugayo kubera Kampala nkanyine yanko wanje nabera Kampala munonga nawe ya kare narga mabukwa mzee akana nsome mare hweze konka kunarebera nyumwe kanye nareba twatandika gukora kikwata ya nareba twatandika kwata na janta wenki nyonta kuberekana mujya mzee na mwebuza unti nyoti ngenda kusoma kumba kusoma kandi nkwenda konka ndukureba ari kufayo munonga kandi na watine sente so washa namagize tukanze ko gende mugiye kanjende natandika kusomera nasoma kare ukanika Kampala amusaba wakasente kake natandikiraho na konka kunabe ninkanika abuja nkanyine mu karya ako kugira ngo akanika we narakakora ki kwata kuko ninyekora wenyina ibabe mbanyegeseza nayi so katinje story short kuwatandikira kuwagira umbyo kukanika okutera music kuba professional ninga shikutandika kugenda kupangisa kukora iki bikatandika ryari kare kuna mazira ko kwegebyo nafuna akasente ko kwasagura computer nkeji nagiteko wanje ngakoroka workshop ko narwo inakora ibyanje so nagumanyisarira music
Music Kampala ya utakatandikira kwa agwo kuba betusara music akawero abo kukimanya kurunyumba gitava cyo tutekaho tuzanazana mwaho konka internet twiyizire twamanture abantu bakora ki bakoyemjera yiguru kandi kanyi nayo munywani wanje DJ namuhaye akasente yakora ki amananda biramu wakwasota nagenda ntopora kora step by step to mwakogu nubwo natandika kuoninga buri kimwe kandi batandika kunyeta natandika kutera music then tugumize mahana nkindije niriyari ninga ko kubije DJing okutandika gifuna musente kuja munatandika kuzana bampa sente oba mukirabu oba nkaha emyaka nkebiri kuruga you're still young yeah I think kumanisa munanka bindi nimanisa DJing ya DJing okutandika kwata sente zaki za DJing 2 years okay omyaka ejebiri oboy kwasira sente zo bwa DJ ine kitekateko cyo kugira ngo nafuna chance yo kureka obwa DJ nimbasa kuburigamo ninga oyo no joti akasenta kinaro zo bwa DJ tinko bastino wako basakunyiha no hariho bwo kwiko kajoto bankurugemo nebaho abo kujya buri murimo gwona hariho yikwika ukajya ngo ukore ki ngo birige mwabwe nsongemwe hariho yikwika bikanga wacenga so konka no teka nguru no bibasa kuja kuburga mu in future wakore bindi kuna no mako kukura vibe yitukuba tuyine egendera kucendera bingi wacenga reka tubije oine story ndingwa ntwasa kurara hariho abantu nintora hano manyano bamanya ngo we are family ozaho twit DJ katachitera DJ siza kabaki nabandi ndabo muri kizinda umuntu ate atoka TV West atunabanya siza front that's my brother katachitera kun hakabaho kimwenu orya tugambire kizindo kukora iki okay bayakatike kibiri tyo kokora kizinda kunizere ko noya nuho nabandize kukora azi mabara biki kunarije Kampala oyireho TV kuna bintu gahanza kinza kizinda bacenga hati ejun propaganda ekizamu abo kugira ngo nkargayo ntasibwire abantu barebuza umuntu akumanya kizinda we nabasa kukimanya so wagurukayo to wabikomaho ahubwo ati yo life inabemberire kizi anyway nija kuija kutungo wira kandi ni ndabamogo muntu tinabanza kumbuza so wakati nyine buzibu nabakizinda ne bamanya cyari kuti nyine buzibu ebi bakugambira by the cliff anyway reka turija story ya kizinda siza pro hey nwari yacho makanda I've told you it's a Friday no watu atandika Ariana aza kumixinga for 2 days so naza kuba natugambira erizoba naza kutandika erizoba and then tomorrow naza kuba natugambira story ahayi ariyebyo mukanyenda kubanza nambuzo ko kacha and then tuze music nyina kuzina kandi nyina munawe DJ anyoreki na stera music tine cyakumanya so today noza kureba kwa kuzina anyway nyina ngo bazongambire ko kachi obu imyaka ebire yo mazire no kurubwa DJ challenges zizuzire no bugana ni kazira imfunire yamani tubaka twire respect yitubaka mahuna go no murimo abantu abinji bacenga na muno ba boss abakone babakoze okay niba umwe nubwo batangiye kare kukirenga ngo DJing nayo niki no murimo wacenga nubache bacha barigene batenge musanga umuntu ari kujya ngo ugwe muki wacenga angu kuza hayo no kuza ekinde cyabanze kunyizo mu DJing ukagira kinaga mukanyine like girlfriend ndikwenda like ko kumutasi yako kuterera ekyo cyabanze kunyizo mu DJing bajyango ogwe ngo utakwasa kutwara no muyayi wacenga bita bate bintu bya mawe abo kwankani nyenda kufuna umukazi nkiriyo mwana azinterere abo kwani nomanye bebidongo abanzo nyibize ubukagura umwaka cyenda kushasha ko nibuka kiti kwenda kushika nkamazere by the way
nawe myaka nk'etano bakamba kudating ubwo shumuka mutashuri kudating yeah so nuko byafa bito hata inoyo ndijo inoyo ndijo atinka terira buko baka atimine kufuna omuntu akumanya ngogu nabwo n'omurumo so wachitinira kugabura bagira family ya yogo omuntu ine kumanya ngogu nabwo n'iki n'omurumo reka nkushabire tinkuza kusheka ejo nikiza umwana bakomerebe so mukazanya ayo bameze shinto ejo nicyo cyanyigize mu DJing anyway reka tugambe wakache bonka ba DJ omuryeji embere ya COVID-19 okwe ku affecting iwonka DJ ninga shijwe cyara ba DJs abandi abitureje kutunga umubwiro butagiye eko affecting leta iwonka DJ nyonye ndakubanza kuyahwe cyo kugira ba DJ bataye banje ni baba baryokwe bacyangwa at least yo kanokora wacenga abojyana bande baha kunka no manya itwe wabaramu ebintu bitwetaga nkezi player kibi obakie tokasa kuzamusaro gwaha gonka wacenga ukabasembera abukwa nyombe tukira kufuna mu kutambura tukakora mabara so wenu so kinkozere kubi nanye nki tindu kurungi kare kureba nazonga za nengaro najata ibintu byabakari wafunda kahunga ba DJ bakabahereza nangwa musira ba Kampala I don't know bafunda ati kumanya nganyenda kurabya waka abantu ba Kampala na nesaheze nandiyo nitera music ebya Kampala konka babiri kwa nimbaso kwiza nesaheze ku ruganda gace kutera music wa Kampala agoko namani go kubura kahunga nico kikugamza abako abana ba DJ batayibanje ni batera music wabaha konka bagenzere bareba side area yonka ati nibenda tukwate motoka kandi tugende tuze kwakira kahunga kuri umuranga yagweteza ba DJ bambaranga benda kahunga kuruga ombesha umuryomo wena owa Kampala yes okay so abaha bagerezeho by the way bagerezeho baba kwire utakanyebwa kukato muranga tugutere twene na yenyetere nyezi bampereze hereza ba DJ okay ba DJ bambara bona nibenda akahunga mubahereza akahunga mureke kwemera Kampala nawo ba DJ wanyu kununtu mutera anyway reka turije omuriye bita Friday kandi nyenda ngukugira ngo ahori oyimuke hati otandike kuzina tonight DJ Caesar Pro naza kuba natsobora ecyarye naza kora ekirekeri izoba nekiro cyanyenca kareso otakakwata remote DJ Caesar Pro tugambire what do you have at night noza kuborya hanoza kuba nokora hoki abantu bategereze ki bageta chamuka Friday ntuza kuba ntutera music tukuza ku promoting aba ngo bacyo ntuza kutera music kumanya music kandi wakabi abo kubatindi nyenka ba DJ bingi munonga akuza kuba bari yaha tuza gukora kimwe mbageta pate ninka ba DJ kabanga embaga ninka ba DJ kabanga kabatanga ahubwo tukutera pate iwe naje niza kujura niza ngumandi niza kuzina umuka abo mukabona niza kubagambira mwirireyo bamwahisize bamtakahisize DJ Caesar Pro naza kubayo ndi kurga shahina kwistesha zinga bibi na nabandi ba DJ mpaka ye umukasheshe nimwe muragire ngo hatiya mureka tubyameho kandi nabo ni manyangu nabwo umuziki wo kutukuza kwantu bateye ati naragiye kandi tubyame tiragira utura atatubyame manya wena ni branche mbere mutinkurote cyane no kuboroka stano za kutireba so ejeneza prezina abendire Elizaba na nyine Caesar Pro naza kuba ayaha izoba nyekiro amwe na DJs abandi ntuza kuba baza kuba batera music non stop kuruga shahina mpaka omukasheshe noza kuzina ahora warihira nahora byamire bo tubakine honjonga obo byamashahemwe obo byamashazingahi noza kutera music chamuka na weekend right Elizaba hamwe na nyencha kare ko ngataka sibwire reka tubanze tuze o music tuzineho kace dance abanze yanyoreka wenka DJ nakora kinatera music konka ninga nawe namanya kuzina so let's go DJ Caesar Pro nzine ubanze banzo tere